Allahu 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 Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya. Wan nasyiqati nasqa was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tasma'u al-rajifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal Alladzi khalaqa sab'a الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تهدي البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ذلك من يظن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم Aslam membaca surah Al-Baqarah di awal ya. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita pada subuh ini di apa yang sudah lancar. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Gampung Gede Mane, di Menasah Gede Mane. Kemudian kita murojaah tadi di Menasah dan sekarang kita lanjutkan ke TPI Krumane, TPI Muara Batu. Alhamdulillah kita lihat cuacanya alhamdulillah anak-anak kita yang sudah belajar di Ma'had Al-Azhar sejak 2 Ramadan sampai 21 Ramadan nantinya insya Allah bisa terus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Dan setelah program ini anak-anak kita tetap rajin belajar di rumah di Ramadan ini, terus belajar, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di luar Ramadan lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku panitia di sini mudah-mudahan apa yang kami kerjakan menjadi amal saleh bagi kami untuk memperberat timbangan kebaikan bagi kami semua.
dan seluruh pada pendukung acara ini, yaitu seluruh masyarakat, wali santri, aparatur kampung, dan kaum muslimin yang telah memberikan donasinya, telah memberikan semua hal-hal yang menunjang kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang telah membantu kita dalam melaksanakan program ini. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Ya, salam semuanya. Salam, boleh salam sekarang. Ayo ikuti kawan-kawan kalian di ujung sana, di ujung pantai yang paling ujung boleh, tapi jangan mandi. Bangkitlah hai perindu surga, tinggalkan dunia dan fana, harta melimpah tiada guna, semuanya fata morgana.